Ka Umdihar Sports Club kalayo ra e kanam ladu jong ka lempung yele kai International Football Tournament Arjar Arpuar, bala pelong da ka Umdihar Sports and Cultural Club, hadian bakalala ban pelim no ya karong dap Sports Club da Argol la Shigol, haka Arpuar tarik yayong Arjar Arpuar Hamadan Football Umdihar. Kajing yakun final hapadeng kita ki arteli ki kenhun, kalalong ka basyong shit ba, haka ba kita ki arken hun ki badai ki rang yele kai na Umdihar Sports Club bat na rong dap Sports Club, kilapen i ya kajing yakun ka ba itenan, kabalapen hun ya ki nong pet kai. Haka ni kajing yakun final lawan ban saki da ki spa ngut ki paj ba, ban ai jing kershan bat ban ai mensim ya kita ki rang yele kai, bat la saki langru dau MLA ka Umsning constituency ba Jason S. Maulong, ubla syem ya ka benta kumukongsan, urang ba shnong ka shnong Umdihar uba Romel Lingdo, lembat kinongkit kam shnong, kinongkit kam ka Umdihar Sports and Cultural Club, bat kiwe. Bat haka jing sam ye ki kusnam la ye ki kusnam shimet shakin nong yele kai ki balai le kai bha bat ki bat bet bha, haka ne ka lempung. Bat ka kenhun ka balado haka ne ka lempung, kala yora e ka song pisa ka basan po hajar tingka ringkat ka trofi, bat ka kenhun ka bawan baar kala yora e ka song pisa ka baar po hajar tingka. Habang awan haka ni ka janet haka ni opaisi haka ni Madan Umdihar habang apek saudong kanang buon ka jingdom kan ni ka badan habang iklan ni jingdom masdong la ka sko hanga ika ega jingdom kan badan kapte di fencing di station ti dia na pipet sa kanila gallery di song ni gallery di kanila gallery di song di ba asu to ka jingdom kan buon haba awan hangni ayo ka hangni kum taw nong mi kamat kum taw tilai bor hanga nam sula pai gen ne gam jula makam nais ngap kom sa skor ba habang awan hangni tengah kwa banwa te galinti makam ba